Kublai puway nga mereka yang berpiling baga social media. Government ko para ha Jesus Christ hachwa bang ni puson lang rengkat bat pi naga gospel kat ku Matius kalanong ka bakhalai ka dekot ka basapusaw ter hadu santu ar ngakwa ban sedang da kawi ka jingi thu kana ka blengkon kana ka jingi thu kana kalaban ai min sim ke pi sngam bentah ka jingi thu kana ka dai sepang wi khna ba eje bandum ya ki mau ki bau itenan haga wi ka sngi la ya kai lang ban ukpat men ju baru lapan i ya upatemen ju da kajing serong ya kita ki mau ki bau la belum upatemen ju la pu sambar ke baru la ong ini kilong bai tenan handring ampat pen i pi ya ke ke bakordor shisha ulai ya lam yu sya kedukan di mau kordor hang ta ukna ulai inu kong ya mau pernai ula pek lengo bau tip bau tau wi mau pernai kordor pun sya ya baru kita ki mau ki bau la belum Hakata kapor usmutu bau laban iki ke bam da kordor handre ke jing kordor ke basisha kadang abu panlap kumjuru haga jing im bajungi bun sien ni be tang ya ke bisa ka nam ke bor ke jing super thei per ke jing don jing em handre ka gospel menta ka sni jisu kai ni bagi hima ke jing ublei kalong kum ke spa ka bari ka lengka bat kum umau ke kordor tam bagi beriu kilap kita na tilud ya baro kile ya kata ka jing kemen Amar itim bagai ke bagilam kalong ke bakordor banyak baro. Nak cimpulai penekong ubli ukuli ya Solomon mekwa bangan ai ayu yeme Solomon sim lapan spa dan ke por dan ke cikim ke peslan dan banu lapan ke donut ke pesat ke pesnutu ubli ulas nuhun pada ulah ke kuyu amar bo lajir ke bakong santam jisuhi uong kata ke spa krautam ha ke cing im ke jungi habang ilap si sya yu kajing im jungi kekelah